Okay, kita teruskan di par 4 indeks 11 yang paling pendek kan ya. Ini par 4 yang paling pendek, 300 meter saja. Depan ada straight bunker, so sebelah kiri ada rimbunan pokok-pokok apa tu? Pokok pinang palma macam tu. So kita target area pokok tu sebenarnya. Belakang green nanti kita akan jumpa bunker So sebenarnya kita perlu letak di bola di fairway lah. Kalau hard hitter boleh cross bunker dia kan, tak ada masalah. Kita ambil kiri bunker Bunker tak saya on dengan baik, saya pull di fairway dengan baik guys. Come on, one more shot. Kena manis satu. Oh, cantik. Allah, okey. Cantik. Okay. Right. Okay guys, second shot saya. Distance lebih kurang 88-90. Saya main 5-6 kan 5-6 full swing. Jarak dapat pukul dengan baik. Ground agak lembik sikit. So hati-hati. Boleh keceplas kan. Boleh buat this shot. Manis satu. Come on, sit. Pin high, please. Okey lah, lebih sikit pin lah. Lebih sikit pin. Right, ni green. Green baru lepas di treatment hollow tining. Bola saya terbabas sikit guys. Sana tadi jatuh belakang pin, and then dia terbabas di luar. Lembek ni. Jadi saya decide untuk putt saja guys. Alright. Alright. Saya putt. Kanan pasar down slope. Normal lah. Rumput panjang. Rumput panjang Baik kanan banyak. Satu grip. Okay, come on it. One good putt. Long putt ni. Rumput panjang kita tolak sajalah. Kau betul. Come on. Alah, okey lah. Dapat apa pun okey. Try. That's it. One good putt, straight putt. Go putt. Tak masuk. Bogey guys. Alright. Manis-manis jengke datangkan